دەستپێکی ئەم سەرسەغیە ژمارەتێن شەهیدان رەتخوازن هەروەها ژی ئەم شەفایە عاجل جی بریندارە رەتخوازن وەکی ئەم دەزانن 23 جوتمە هێدا دەولەتا تورکیا داگیرکەر بە ڕەنگێکی بێمرۆڤ بە ڕەنگێکی هۆڤانە ئێریشên herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê kir. Di encamên van êrîşan de jî gelek sivîl hatin asta şehadetê herwiha jî gelek birîndar hebûn. Ev êrî jî hatin kirin di dema ku cîhan bi giştî çavrê ye ku aşîtî û aramî li rojhilata navîn pêk bê taybet jî piştî şer an jî aloziyên ku qewimîn. Yani ev ne cara yekeya ku dewleta Tirk em bên bi rengekî wehşiyet êrîşên van herêman dikin jixwe ji sala 2022 û heta roja îro jî em rastî em bên êrîşên sîstematîk tên ku bi taybet bînsaziyên aborî û jiyanî hedef digire û gelek armancên wê jî hene. Yek jê em bên dixwaze em bên pirsgirêk di aliyê aborî û xizmetguzeriyê çêke da ku millet neçar bike ku koçber bibe. Ev jî yek ji siyasetên guhertina demografîk ya ku dewleta Tirk birêve dibe û niha jî em dibînin yani girê spî serêkaniyê û efrîn şahidê guhertina demografîkin yê ku niha dimeşî yani û dixwaze bi taybet li van herêman jî ev siyaset bimeşîne. Adida jî di dema ku Tirkiye em bên dew dike ku diyalogeke aşîtî çêbiv di navbera wê Kurda de êrîşê xwe bihtir dike, êrîşê xwe zêdetir dike, êrîşê xwe wehşiyet dike li ser van herêman yani çawa em bên dewleta Tirk îro roj behsa aşîtiyê dike aynı wextê jî em bên êrîşên Kurda dike. Ew dibe em êrîşê Kurda jî dikin yani lê ev ne rastî yani herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê ne tenê Kurd in herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê Ereb tê de hene, Siryan tê de hene, Türkman tê de hene û reng bi rengîn yani lê em dibînin em bên Türkiye ev 101 salin em bên şerê Kurdan dike ev 101 salin naxwaze Kurd bi ser bikevin di her aliyê de û gotiye yani çi konekî Kurda li ku hebe ez ê tu nebikim yani çawa îro roj em bên siyaseta xwe diguhere û dibe ez dawa aşîtiyê dikim. Türkiye ti carî dawa aşîtiyê nake. Kesê ku îro roj bixwaze aşîtî pêk were êrîş nake. Wê nîqaş bike, wê diyalog bike ama her û her em dibînin êrîşê xwe zêdetir dike. Asêsiya jî îro roj em dibînin herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê bûye mînak ne tenê ji bo Sûriye an jî ji bo Rojhilata navîn bûye mînak ji cîhanê bi giştî jî herêmên ku herkes kare bi demokrasî bi wek hevî jiyaneke hevbeş biratiya gelan em bên jiyan bikin bi hev re karibin xwe birêve bibin herkes kare biaxive herkes kare em bên mafê xwe bistîne çi di aliyê ziman de çi di aliyê axaftinê de çi di aliyê nerînan de êdî em bên dewleta Tirk an jî dewletên ku weka wê em bên disthiladar her û her ji demokrasiyê tirse û em bên ji destpêka avakirina vê projeya rêveberiya xweser heta roja îro êrîşê xwe nesekinandiye yani ji ber ku her û her tirsa wê heye ku ev proje mestir bibe ku ev proje em bên ne tenê em bên bigihê Sûriye giştî yani bigihê Rojhilata navîn helbet jî dewleta Tirk tirsa wê pire divî em bên aliyê hanê de. Açara jî dewleta Tirkiya dagirker dixwaze mîsaqê xwe millî vejîn bike û herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê em bên cihê xwe di vî mîsaqê hanê de digire bi çi rengî be bi heger bi îbadekirina milletê vê herêmê be Tirkî dixwaze em bên ev mîsaq vejîn bike û karibe em bên çi bajarên wekî din jî hebe em bên guhertina demografîk pêk bîne tê de her wiha jî tevlî nava erdê xwe bike yani ev gelek em bên armancên Tirkiye ji em bên lêdana li ser herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê heye. Yani medî jî di dema dawî de çawa dewleta Tirk dixwest em bên li hevkirînek di navbera xwe
و ام بین دستلادا شامی پیک بینه شخوا مدید یعنی بری چاوا ام بین دولتا ترک سیاستا خواله هم بری دستلادا شامی هبو چاوا ام بین نرینین وی هبو نرینین وی عشق و توش بون یعنی لینها دخوازه تنی لهفکرینک چه بد داکو ام بین گلی وی هریما هانی تو نبکن طایبه جی و لسر سری وان گلانجی گلی کردی یعنی اف نجارا یکیه یعنی و نغریبه سر ترکیه هر وها جی ام بین دستلادا شامی جی ام بین آرمان جنوی پرن جویل هفکرنا هانی یک جید کود آلی آبوری ام بین پرشکستیه روز بروز ام دبینن گلک راپور انجی لسر تلفزیون دا آلی راگ هاندنی دا حالات رواندنی هنه حالات دزیه هنه و هر افجی دخوازه ام بین منفسک شخور وک داکو ام بین شرک و ملت بوانر دکن کو دوچه وان دسکنه بسکنینی یعنی هر دو آلی جی ارمان جنوان هنه لی ام بین ارمان جوان یا اساسی جویل هفکرنا هانه تونکرنا ام بین پروژه نتوا دموکرات پروژه کوری وبریا خسرنها ام بین الهرم دمشینه به وکهوی به آشتی به دموکراسی او دترسن جوی پروژه هانه هر دخوازن اف پروژه تونه بکن یعنی مدید دما داویدا ام بین لروجهلاتا ناوین شرین رنگ برنگ درکتن و آلوزی هر کورتر بو و ام دبینن یعنی اف شر تورانی یعنی یک جی تورا کومارا شیعی آددا تورا میثاق ملیه کنها ام بحث دکن اساسیاجی تورا ولاتن کو دخوازن ام بین هر یک برجواندین خوال روجهلات ناوین بمشینه یعنی افشر بردوامه یعنی مدید ددما داویدا چاوا ام بین اسرائیل ایریشی تفگره حماس کر و افصالک سروی شریحانی بردوامه هر وهاجی ایریشی ام بین حزب الله دکنن ده انجام ایوان ایریشان ده گلک فرماندارین وان یه هر دو آلیان جی ام بین هدف گرتن و کشتن یعنی ایریشن اسرائیل یعنی حتی انها بردوامه و تچاره سری جوان ایریشان تنه و خانه و بردوام بکن جی تایبت جی پشتی کو اسرائیل ایریش ایرانی کرد و ایران را کهانگو ام دیدم و ام بین جه مناسب ده ام ایریش بکن یعنی لی تایبت ام بیجن هر دو آلی نه اسرائیل جی و نه ایرانی جی دخوازن کو شر زندی آن شر روبرو دناف براوان ده بقومه جبر کو هر دو آلی جی دترسن یعنی تایبت ایران دترسه کو ام بین شر بگه سر عرده و هل بجی او حتانها بدنگه لهمبري شريكو تكرن لسر ام بين تفجر حماسي هروهاجي لسر ام بين حزب الله ام بين اسرائيل ناسكنا و ام بين تو ام بين چارسري از نباورم كو وهبي يعني اسرائيل گوتيه چه باسكن ايرانيه کو هبن لروجهلات ناوین او هدف بگره چه ام بین لسوریه به چه ام بین العراق به چه ام بین اليمن به هر وهاجي للبناني ومديت يعني چاوا ام بین بلافرين امريكي وبلافرين بريطاني حوثي اليمني هدف قرتن يعني افجي تيواطيا كو ام بين حتى دولة غربي وسر سريوانجي امريكا بجدگري ددا اسرائيل داكو بردوام بك ديفي شريهاني دا ونسكنا حتى نهاجي ام دبينن يعني اف شروي ام بين باندورا وهبه طيبت لسر سوريا جبركو قالك رابور بيجن قنها زيدي 20,000 لبناني جي ام بين مالباتين حزب الله واندامين كودنافا حزب الله ده قهاتن سر عرض سوريا ونها بجهد بن طيبة الحمصة وطيبة الجندوارين شامي يعني هر وهاجي ام دبينن آليقرين إيرانيا برن لسر عرض سوريا يعني ومديد يعني دما داويدا چوا إسرائيل ام بين نقطين كو إيراني تيدا بجهبونا لسر عرض سوريا أرمانج دقرا طيبة داويجي لمزيبو چوا
ام بین کسکی کو ام بین ریوبری عالی استخبارات ای حزب الله آرمانج گرت و کشت يعني حتى نهاجي ام دبينن دستهلادا شامي بدنجا ناخوازه كو ام بين خوتي خوي شريهاني هل بتجي هلوستن وي خوانينا يعني بدنجي او خوانيه تايبجي كو ام دبينن روشا وان هريمان تشد اليه ام بين اقتصادي ده يعني ابوري ده انجي ده اليه لشكري ده خرابه هل بجي ام بين دسلادا شامل نكاره ايرشكا وسامزن لهمبري اسرائيل بيك بينا لي ام بين هبونا آلیگرین ایرانی هبونا آلیگرین حزب الله لسر عرض سوریه يعني هيا وأب إيريش بردوامة يعني إيريشين أم بين إسرائيل لسروان كسان بردوامة هجر روجك روجان جي إيران بخوازة أم بين ج سوريا أنجي ج عراقي إيريشي إسرائيل بكا ويدمي هردو ام بين دولتجي نكارن ام بين خب باريزن جدربين اسرائيلي دداوية دجي ام بانجل دولتين نافنتوي دكن ام بانجل كسين كودبي ام باراستنا ما في المروفا دكن كوتشافي خوا بكن لسرفان ايريشون جبركو اف ايريش ام بين قلي ما قردك طيبجي كو ام بين كسين كو شهيد دك من كسين سيفيلن تا علاقة وان بالاشكرية تنا طيبجي مديت يعني زاروكا كتشكا بين صالي شهيد كت يعني اف زاروك تش سوجيوي يعني كو ام بين دولة ترك بفي وحشيتا هاني ايريش بكا هر وهاجي روجانا ام دبينن بن سازياما تي ام بين هدف جرتن نهاجل ما بآوه بكهربية ودالي خدمة جزرية ده بير أستنجي دكشينا يعني أفجي سوجك سوجن هري مزن كونابة بيكورة ودالي حقوقي وإنساني ده قد ناي قبول كرن ام بنغوازي لفانك صادقن بوچاوي خوا بكن لسر ايريشين تركيا وتركيا ايدي بسكنينه يعني افچن سالن دولتا ترك هر ايريشي متك وهر كز جي بيدنگ دولتا ترك ام بين آلي قربو ج داعش آلي قربو ج جبهة النصرة وهر وكي دنجي يعني تش ام بين ريخستنين تروريست هبو تركيا آلي قرا ويبو داكو في ملتي هاني قربك دداوية دجي ام بانج لكسن ام بين سوري دكن كو ام بين ام كاربن ديالوجك سوري بهفر بكن وكي كون ها ام دبينن ريا سوريا ديمقراط المسار السوري الديمقراطي يكو لباجار بروكسل بيك هات جبو ام بين برجواندين قال سوريا ام هين وهين ام دخوازن اف كونغر بهتر ببن اف ديالوجين سوري بتايبت بهتر ببن داكو ام چار سريك جالوزيا خور ببينن